abasente murongo turomezano of course naba Fortbet benyine representative yaza kutugambira aha mwamura fix uko yagigamba tizagiga kamuyona actually tatu presenting a sports school tachikuratirire dene kindi naba Pepsi acho kunywa ni cece nyine cya Maxi ekirimu aka tanuka sukar kona kakuteganisa then yishika kurunje bunanga naba Hero Hunter motorbikes so nukwe biribiti omujyo mpurikize so ni teka okuyatwa na rise nyanukokwe so niza kutwara kimwe ngambire ngo turanze ahabukota na UP ne kwa negarkamu mu February ningo kwezo kwa kabiri umwaka guru kwija yishika ngo tukiro mu 2021 so nuko biyemereye bityo barimo complaining okutunga kwetombuita abukugira ngo barebe fixture mwezi kufavoringa nka team ya KCC abukane ko ine nkemizano yona eshatu kuri atine Real Gogohonka konka abasekretariat ba Uganda Premier League bargaba basa kushobora bagira ngo ekituma yabonke bintu kugira ngo emizane mwe ne usanga no bakosa ekishayi kimwe hata ushange ahonke emizano kebiri emizano ebiri mu gihe sonye mpurikize eriye ya let's na taisa toro na taisa na ondo paraka but remember na taisa na police kandi police ne kosa rugogo so orebe ya bishatu kandi bakurgo mwanyogo ekindi kushanga mbargo mu region yemu that is within Kampala ninga Buganda region so ahumurwa byona oreba nkabazana nkomuka abuja mwitwara tubaza mbarara tubagenda za ruwa ojuti ya mwensobi so bagezo kushobora anyway Nicolas Chiza twatambara nebi yagamba kandi mwene yakushobora nkokwe wasakwa kana mwe kindi kintu so aho ndukwe byemerire munagira ati ya with John na nyumba this is okay nako ya Bruce uje bari kunje munonga Bruce ya natkora tramu ya John na nyumba byana gamba byana predictions buri kimwe cyona kandi twarga yoke ahakotana UPR yishwa kunje munonga tugambira ngo ahakotana Afcon reza kutandika ebiro mwenda byo kweji okwezo kutwakutahamu bishi ninyi nkancha kariko kamwana we ocrossinga that bridge oh my god crossinga bridge ejo ningo rurutindo kuza I think 2021 iriyaha orebe ko murano wawe zaka yawe azore murano wawe ore nkatantari konka no muranzi aho konguza kutambura kwikayo no rutaro nugomba ko gwemerire kurwo mu 2021 kugera mu 2022 ndwari yo rutaro so ahao Afcon yone ko iri mu 2022 ebiro mwenda byekwezo okoko bahanze kandi tubutwara cyumupaka ebiro mukago kwika okwa kabiri now stories kwata Afcon mainly netkwati na kugira ngo club ezumwe zvenzera richerangwa abazani bamani babasa kwendera baresire nko burwire obundi bwa covid omuza club empango twenge cyo kureberaho club ya Liverpool neza kube ati nabazani bamani kababiri kabiri buto amara nkasa Sadio Mane abwa Senegal then Mohamed Salah abwa Egypt atimbagira ngo bakurgayo bino burwire bakutura abazana bandi abahekizu bicyamani abona ubembe kwa secho Chelsea nore of form currently enzane kuzana tinunju bunonga baizo gwana bwe chikazi na Brighton gore mwari chemwe kandi goalkeeper wo murunji Eduardo Menda naona akwari I know ko arikuzana na Senegal ati mbateka warazuto wena na wasundu kubateza kandi ubundi hizarwa arwire kandi bagabine ona covid issues mwene bemba gamba batyo konka barge bashobora kurunja munonga bo nibakwikiriza abazana bagende kureka bwanyuma y'imizano mikuru munonga actually nka timu ya Chelsea na Liverpool ishwa mbazana ebiro mbiri nubarare kure Mohamed Salah cyuma sangu immediately after the match ni naza kuba package robuntu bweye already atembe nyonyi ashume Egypt abana asa kwanzo wabo na asa kwiza direct Cameroon akwamba kuzana Cameroon ekikopo cya Africa kiriya harimo kuba cya arranging kuba kwiza kimu direct mu hotel yo muri Cameroon aba yamba reportinga nari kubanza mu Egypt nganya kubanza mu Egypt abo kuba ebiro bishatu baba kineye chance most of the teams zapanza arriving ebiro mushanju ebiro mushanju ebiro mukaga so nakubanza ka Egypt checking abo mukakache then azo mu camp kache nka team coach wabagambira kuba baratwaze abone kugenda muri Cameroon Sadio Mane the same story
of course amwe abantu barigire nka Ian Wright ogomba benaza no club ya Arsenal yakijumerera kugira ngo ikikopo cya Africa tuba kita mu kitinusa kandi yagira ngo kugira ngo abanyamakuru batakukirukangaho rero abanyamakuru bushayina ni kuretera ogwatebero gutiyatebe yakora kimwe by'abazungu baretera munonga ushanga mu bicenga ko no tamburahona okucyera kumara ikintu cya kunu cya Africa usanga tafukereza amani mingi konkaito no yanka radio wese intekukereza amani mingi ndio ngushobora ikintu cyenyine so Ian Wright akigamiro Patrick Vieira akigambo konko of course nyo hamwe empkenara angwerho nugira ngo amahanga makuru munonga ahabwa Africa ahabwa Afcon na n'abazana babo konka nabwente ko kucumanya ngo abazana ababinje pasente mpango iba ku bana bashushurwa nibajimara mu club so omuzano wakota mu sati mu ihanga bempango letsenka Chelsea ese nziba kwamba mayo zonkanzi basa kumara omukariya yeye nari na nokutebekana sabuwabo dan kugira ngo kati taine club yakuzana arya timu ihanga it's impossible tingara bero umuntu bakweta clubless kureka nkanareberaho just umwana witwa mu Uganda mwita mbwe nakaba tine club ngaba mwita timu ihanga Hassan kitera agazoma afukoni yakitera aho mu defense konko kuciro mwingi umuntu yaine club nuba kucha kweta timu ihanga ekindi ya aha club yana akoraje bakweta timu ihanga so nebintu twetagana it's a win-win situation twetagana tu nakora club zezo kupromotinga abana bito kabamani bakiza kuzana timu itu ihanga bari abamani kandi ni of course aba clubs bashimo kuchima yangu abazana binaye bakuzarwa so you have to give it respect so kati komyaho kati je turokize kwa standika but remember Algeria of course Red Mares no bina chikopo echa Africa na tira chima ahiri ngambire kunji munonga abazana ba Manchester United obusinguzi bwabo babasa kwa nbabuherezayo ahabwa muzeyi wa Kasa Alex Chapman ahabwo kusya amazarwa gw'emyaka ye kinana abe na Jabja ninga celebrate birthday yeye myaka kinana kandi kirunji yakikora mu style abayizirona no mucyara w'injya murebere na no mutabana bamuriye nyuma abakwita Darren Ferguson beba ryaho bona box celebrating Ronaldo especially Ronaldo kaize kutebati ingiraho obo atima bacha celebrating munonga Ronaldo katebere kana ko nabande batebere konka Ronaldo katebere Ferguson ya celebrating munonga ningira barebere kuri yakashatu maybe it's enough to win them 3 points kandi Ferguson yabe ahamazarwaje tumenye kushakubi Ferguson ahamazarwaje akwa nirizoba konka babikoze nyumwazo abugira ngo muzarwo guho nyumwazo cyo gisa cyo kushwazana munonga kushanga amazarwaje kwenyini Ferguson bamuteraho umupira akagufira ingombe haha so konka kirungi bamuyambere yabasa kwa nabasinga abatebere goal of course Ronaldo nwatire akashatu yamuhere kumariza kugira ngo ujya Yesubi then goal ni 7 rwa Jadon Sancho konka kwa salamu na Benmi yayeteba wa timu ya Burnley kandi goal kubanze Ejiro Scott McTominay utanche kutera sabao bakwete binyanda byenyini kandi binyanda byene ofsota yamanyina nangu Ronaldo cyo cyamukora mukubi Ronaldo cyo cyamukora kuba bugira ngo abazani bari ko mu rwagoro na defender abe na Emera ngo atebere midfielder ya Emera ngo atebere so cyo cyamukora ku munonga abo kwana no golo McTominay atebere Ronaldo nwabe anda kwesetingira left kugitwara uriya kana jabura yagiteba kongo mutaka kuteba of course that is positive out of mistake kongo yaba positive now ejeje ndizo ya Jadon Sancho Ronaldo abaye setingira kurungi munonga kumangunaza kumukrosingira ka minus kache yahendra kada hitevire gutira muntu yanyu now ejeje ndizo yatebera Ronaldo yakashatu nayo McTominay baranda kwitebera atira muraba kipa abina atira kipa yagutira muraba gwaga gataho just I'm here put me inside Ronaldo yamuteka inside yamuteba mpiro gwenyine so Ronaldo still it wasn't an assist yokweza Ronaldo so Ronaldo wasn't happy ni mom dressing room ashimekwa bagambire yes twasinga konkare katukoreka team bibya so twarga mupiro gwe nsa kwanga mukore mipira eti jacket no mpira kasameme Arsenal Manchester City Arsenal kwetire Mikel Arteta arwire mu covid nkoko kuchima covid gire muramo by abantu nyina mugambira abantu muranga mu gitere mugambira abantu abokwa ko kushwekere kibi nkikoretere kizubu no tachibasa kuchiyaho challenge abantu oburwe bwa covid burho nari obwino buzana na covid kati jete senyiga kali erubur hamor mosti so reba ngo ayirira wazwara mask nicyo kintu cywasa kucirayo nango bya sanitizer to asubita bigira konka mask bantu mwe mask it's affordable
no mujibasa abantu bana no mucyano basa kumaka tambara kandi tamburo konka senyiga birek senyiga burukayo no musel musenyiga kandi abujya gutwazamo bya covid ne basa no kwenda ubundi bireka covid kando we ene wakategeze president cyaza kutugambira ekiro urwa katano oru ashayibiri president wihanga yoroka kuta Museveni naza kwa na to addressinga atugambire cyuza kugenda mu misho but whatever happens obayigura obatayigura amazima gw'amagaranga kiraki amagana so you are banzo protecting amagaragawo akati yigura nabo rwire tokuzayo kandi abone we yakwatigwire naboka mu rwina bw'imbishana so reka to protecting put on your mask, it should be a mask, it must be a must. Kare ujya mpurikize twarga yokwe tunomuza no gwa Chelsea na Liverpool ubwo nubwo biro bibiri konkamani yo inayjonezana biro bishatu ene ko sarako baragarure forward tingama ya bate gwagukiriya biro bishatu mbakwa bino Wolves then team ya Burnley neko ene Leeds yo buriya habiro bibiri kongana James anayitugamba yo ne mu byambu ntibasa kubaho ntibasa butabaho mbu ntibasa ko obutaba kutagaruka mu mpurikize abo kubanja kare ntibasa butagaruka mu kugamba hamwe na no murongo to extra ntibasa butaba hamwe akwa we need to end this year ni to turukushabara mukama akatongeza mani twara covid ya rwa bisana byone biteganise bwari y'amahanga heru enyuma twashwara bamabanja ubworo mwono mbera tununje munonga abantu mwikiriza 2021 betanunje na nabiro musinguza ariyo mabanja nkimasa tashemerirwe osingirwe we of course ukirengire no kurenga mbwenu twantu marizo go mwaka yo kwasemuka mu shabe twatanisa hamwe yangariti rujiro businge ribeje kunje muno kandi nayo mu kawumo twafuna kire nsagaruka tugamba muzano gwa Arsenal Man City byangu henda guta Mikel Arteta mutabara Arsenal no byanchi basakwiza kuteza club ya Arsenal evyona uriyaha rongo torwemezano okuchora mwana bita ba Fortbet Hero Hunter Motorbikes n'ekyogire cya Pepsi amana man no ireji na Stanbic